Ebusiafo na ye checha obiara esanso ema ahwefo etifo adofo Ghana nyina abochefo nyina ye momunyina ra kwa ba ede eba Attention TV so your most social and then inspirational YouTube channel ahobra se kwanso so wo se mabepiem e wa asabre na eyensema ekotwi eba brema e wo man Ghana mu ene amahodro so eno ana ensem twofo akroji edi egu enkrata so ma so no so kroji emu no kre no ana wo mode asoa me se mbesane sane mu ema ahwefo etifo adofo Ghana fo nyinara ene abrochefo nyina ehu ne ekokokoso e wo man Ghana mu ebusiafo na ne sa YouTube ba channel no na so nya subscribe ya bo homode ne na subscribe kama enfa ema se ne be ya yenye de video fufu nya betudwa pe wo nya nkai bo na wo ba channel no so ba hwe bi ama wo so mu ne ekoso e wo man Ghana mu ebusiafo ebra mi nse wo bre ne mbo enra enensem na ye wo ede emamu no na ebusiafo yesi fom na ya hye ensem na se na ye di amamode a na ne tete ye de matufa na ya bo edi era enkwanta ekro bi e wo aye fe ho banda ebusiafo amanebo bi efi ho no mo ba eye arahusem eye papa ebusiafo ebra se bi ebeto ya apono so no eno enenam so ema ye soma Attention TV ensem trofo se mon konkwanta banda na monko ya se mu hwehwemu na monfa emu no kra embre na yenso emfa mbeso ye na ahwefo ne nyina ne se yensem trofo kopi ho no amanebo a eto mo nsem ene se abrante bi anipa bi mu so oyesa ka woni wudi ni trimodemfo abone homode eku nipa baako enan otwa mo nkwaso edefi akra atiasefo asase so enya asem ketwa enu achinso nipa baako de wo woni sika ama nipa yi moja a se ne moja si pram no yede na kwakopie mu ewo aban ayade sabia ewo Banda-Nkwanta nya asem ketwa na bushafo ebra mi se wo branya nkwenkotie ensem a yama ne bofo ewo edemaye man o tene kan me makwa bawo ejo nempomwe na me na do na wonso adom ya hoye abrante wo de sen abrante me nim ne din na e ba ne sen e de waye oya galansi egin waye galamsi obanda ho me ba shwane me ba cho mumra engineer 6.2 kuma se Facebook na me ha de o de sen ni agye sa da ho what if you be saying okay me nti me hu se do wadi na mu ni nkrokro ofiso me ba sho david e ba ne sen wo wuda ho yi ko asa na no Saturday na ye say ono wada honum na ga ni pie ne so nti o pie ne so na otam dia de ball no nti otam dia de ball no na ma bi so pie nti o pie ka na ma mi so di dia ball no no tente ne say amanfo me o nti amanfo ma na o ja de o di dia na ball no na o ja gu ma ne si ti da ma me so na o ne na mo tenda ena ojana ko ura nti ojana ko ura na ka de ko to ano na o di dia bobo na mu wi ku no ena o ma me so no ka won se me no ka ma me fa da hospital ti a o mo nyanyi no ya brante ku ku afọ ay kwala tro ena pe ni ba ko eh ti ni pa fo dakopa no a o ka ho a 5 dakopa no a ku nkrofofo no me ba so ani na kwa be na o manfo no fa so ku no so okay me asem ni tie na me na me oba etesi ma nti me ba na o mo so ka mo so o yesa na mo so mo fra police fo nti police fo na ba o mo na tu mo a police fo na be ku no e ba so ani ade na o mo ntimi nche no mfa kwa me so nche no nti o mo be ku no ba na so wa lock pon no o wura inside we o na ma akoto te ma me so na wa lock pon nti na obi antimi wura inside ho nti we a mo se police fo na be bi o wi e no o mo fro dan ne soro eno mo tuzi nkini bi nti omo tutu na anto otim bebi e pono no no mo nya kwan wura ho a police for the two ceiling mpasho ane eno mo tutu ohunu an ma ne bebi e pono no ai nti obi e no dan na e kire so mo ntimi nyere no a nti omo tutu bo no so na me ntimi se me ana me ne ho bi de me na mo de me beto asem ntimi ntimi hu de de ya wan ehɔ no aset tie no ba me din kakra se abranche approach for antimi anyere no mo tutu ku no ehɔ de ya tesem e me de se wo kase sa na wo te no enyo manfo na de abufori o mo sake kan no na vi e mo ti se approach for no a se na o se inside nti na o djudwa ma o o ku kan wi na o ne ma me to to na o de ade bo ma me se wa de se ma me na yi ka se ka ba yi na eyi na fight na we ni petrum na nse ma me no so de na ti na me no aish na abrante yete se yatete se de o tie no a se okoji sikadu na te fa so o ti bibi sa
So sana bi mo kan de na bi mo so na dwumu so aka no. Ti ye nim baby 40 a onu si galanse ni e so de load kura o fribus kwa na bae. Na load okugu machine ase na obedi san kwasa asem. Ah. Owo ma. Nim kura o fribus so. Nim kura o fribus so. Mama ya that's why. Yo. Ya fana sa ye be say di akire bi. Kwame. Unim reporter Ghana Police Service, according to the Boli District Police Command, Boli District Command, and I confirm this news. Or say, Abrantie ya ode ni din a ye de frɛ no Dagana. Okay. Aha. Na oko Galamsey site baako. Se niyam kan to opebabi na enka waye no ho yi. Eno om se won baabi eni ho a obetimi aye no ho yi amana yi. Om se oda nani ano okotwen sekai. Enti enipa no a okobisa na asem a enipa no amana baabi entwa. Amana be na o hyase editwitwa no. Otwitwa ne wie ye no ena odi mirika ewura se no odwane o se den o ena owura efie foforo na eben ho no mu. Okoye na abrewa baako ne nkwada mienu nkwada na okum omo no ena onso otwitwa wo mu nyina including abrewa ne ka ho. Owie na opie free dan num ena osa tisi another compound. E won so okoye no na abrantie bi eda konwa mu saa o wa relax ya o home ena won so de sika ni si ni su tintin ena otwitwa no etu omo si emu ye den ema omo edi emirika di na chi ana omo pese omo chi no but omo ya na okutanse kan ne nade a eti na omanfo ni so ntu omo call police for mienu according to the statement report for mienu na di kan be duru ho na for mienu no nso o hyase ese obe attack wo mo enti ebra wo de seka ni twitwa is because almost say police for no kra no almost sustaining some injuries almost that post ayasabia Dr. Fujina almost so enti o attack wo mo no ena wo mo nso sebe aba na ho makramai na ko mu na mumu anke ena wo mo ye huni ntia wo yesa ade ede to no so gugu ko todwemu a enti that is a report eba say abrante ene de krana na wonu nso awu aka nipa nan a. That's a report. I mean, the man said police for the years. It is true. But they are saying say the guy attacked the police. Ebuja for sa pepe ana ete ha na me de ensem nyina ebesi edi amuna ncha kese pa enko emfa ema mianga sankasa me boss odifo Eric Akwesi entry ono ana wo general overseer of God's Revelation Ministry ano sanso ana Mrs. Janet entry nyankopo ensho wo bebi biara wo bia ebuja for ha na me de ensem nyina ebesi makram